سورة غافر آية بيراني كرطة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيكاري سوء هجريا باكلاني كمناني أن بيناني أن ولون فلا شهر ذو القعدة من هجريا سانكالو تاني كلنا بسوينيو وتاني دورنا دي ميلاد النصارى كجاتي بافلا أن مغاني وورو سانكالو دورنا بسوينيو وسابناي ambe dawda bu masjid raja wambo kono. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati Allahi anna yusrafun ila akhir al-ayati. Ala bafo ala min kurota lendo ko Muhammadu cide kwa kakkaba ko mogola mogo munu nuba ke kala ka yaw galon tigaya ala ko alam tara ako cide ma ko e mallajeli ke kata mogo ma ikakkaba kula alam tara ila alladhina e mallajeli ke kata mogo ma ikakkaba kula yujadiluna fi ayati llahi nu be sosolike alaka ayawla ka sosolike nin galonye puru kachinya ko chinya emo otigu ye kakabakula anna yusrafun chogodi nunun ka hakilu yele manaka bo chinya ka chogodi nunun ka hakilu yele manaka bo kanda ka chogodi alladhina kajjabu bil kitab وبما أرسلنا به رسلنا علىكم مغمون قرانا قالون تغيا ويكتابو قالون تغيا ne ala yin ka ci da wunci ni ciya minye uyo fana galon tigaya fa sawfa ya'lamuna ulutigla mo bena do janga kata mumbu soro laban ko jugu mumbu soro ibono do yawmal qiyamah do ije al aqlalu
إذ الأغلال في آناقهم تما من نوبة نغجلغوك أكنا وسلاشيل أني نوية نغجلغوك أكنا سلاشيل سرمو فنا وبو شرين نغجلغو نوبة جهنم ملكة وبولولا يسحبون نوبو سما دارو بمنا كنا وفلاديدو يابافو ube min do mogo ka bolo la ka shirikanna muleti ali aqlal o ye muletinde salashidu ye ne ga jolgo nye no be lumetu do kanna kan ne ga jolgo shiriola o fana be malikaw jahannaba malikaw bolo la nubu fufu kata jahannaba ma ubu fufu fil hamim ibu fufu jahannaba تاسما كلام كنو ثم في النار يوسوس جهنم جي وفوفو جهنم جي كلا كنو ثم في النار يسجرون وكفي وبوجاني جهنم يركنو ثم قيل لهم كفي ملكا بافوما أينما كنتم تشركون أو تنبي منم بطو أو تنبي منم ولي كفر على كوبيمي aw ye munum batu ka faral ka jiyan kono ko qiyama ko baw kishiya aw fule muletu baw kanna naga jolo shirigele mbola malikaw bake kaw fufu jannaba ji kala kono bake kaw jani jannaba kono ay munum batu ka fara alaka ko baw deme yaw baw kishiya o demi min dunillah ni alate aw tumbe munum batu ka fara alaka ube aw tumbe munum batu ni alate o bemi qalu dallu anna musirikun nunum ba fo utunu nanna antum be munum bato ka faraika antum be munu wala ka farauka ika utunu nanna bal lam nakunu nad'u min qablu shay'a o ko fe ba fo ay antige ala amma fo bato ka faraika amma fo wala ka farai alaka kadhalika yudillu Allahu al-kafirina awa kafiru fule kafili la gara cogo me ka galon tige de u yere tumbe mushrikiya minna nu ya nankariya de awanne ala be kafiri be filini cogo de la zalikum bima kuntum tafrahun aw malikaw ba fuma aw ayani la jaba nenebi min la jaba yede tumami aw tumbe jiyan kunu zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighayri haqqi aw tumbe nison jam minke dugu kolo ka soro cinya taw bolo o bima kuntum tamrahun anaw tumbe nison ja ko jugu minke fara hen nison ja de mara hayede nison ja ko jugu ka nison ja foybe fenke min nison ja ko jugu bolo ibe fenke min manka ke ube kuma foy manka kuma munun fo ibe kewale doke manka kewale munun ke minye kambale mbata mani janga ni kuma lankolo ni ko lankolo nkeli ni sonja jugu bolo tumama tumbo ke dugu koloka udukulu abwaba jahannama khalidina fiha awaye do jahannaba ye doni jahannaba dawiye jahannaba so dawiye abe dume jahannaba kono ya fa bisa maswal mutakabbirin yere bonya baga ishigi yoro ne kallaba yoro a jugu yara na kera jahannaba de nando ne bunun kasiri ka tawsir la ako yaqulu taala akwala kwala min kurta lendo alla anta ajabu ya muhammad min haulai almukaththibin bi ayati llah ako mamore makabako ni mugawla munu nyenne alaka ayaw galontige ya ويجادلون في الحق بالباطل وبس سوليك تشنيالا نينغالوني ني تشنيا كما فويه وبس تشنيا سوسو نينغالوني كيف تصرف عقولهم عن الهدى الى الدلال نونك حكرو يلي منا كبو كندك تشودي كتا فيلم نونك حكرو يلي منا تشوغمي كبو كندك كتا فيلم اما كبكولا الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا
ay min al-huda wal bayan ulu de nu ye kitabu galon tigaya u ye kitabu jigilon galon tigaya ne alayen ka cedon chuma ni kanda min fana ya ni bangali mi u yo fana galon tigaya fa sawfa ya'lamun hada tahdidun shadid alakum me jako bena do min bala ni nye kankari magelende baga bagali gelende fulu ni nye o wayidun akidun min rabbi jalla jalaluhu anik kankari magele kabo alama masamini akorta lendo li haulai nim mugoye mugo munun kera nin chogola kama qala taala nin kankari mada ani nim baga bagali gele nimbe komini ala ko aya wore kono o waylu yawma idin lil mukazzibina ala ko janga kata yawmal qiyamah o be ciide ngalon tege bagawe wa qawluhu ni ala ko idin al aqlalu fi anaqihim wa salasilu al aqlalu tumal muletin o be do kanna wa salasilu ay muntasilatu bil aqlali bi aydi jabbaniyati ibasuru nga jologo fana silimembe muletin na nabe jahannaba malikaw bolola يسحبونهم على وجوههم تارة إلى حميم وتارة إلى جهيم نوب نين جهنم الدون ملكاو بوسما ونيدوكا شين دولا بوسما ونيدوكا كتا جهنم جيكالما شين دولا بوسما ونيدوكا كتا جهنم تسماما ولهذا قال تعالى نين دي قصو على كو مسامين كورتا لندو يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون على قبور سما ونيدوك جهنم جيكلا كونو وكفي كو سما ونيدوك وكفي كو جاني جهنم تسمى كونو كما قال تبارك وتعالى ومن ألاكم مسمي هيرك تشاكورتا لنو هذه جهنم آية ورلا ala bafuya min da ya jahannaba ye allati yukajjimu bihal mujrimun jahannaba min nitiyali kalaw ya galuntiga ya yatufuna bainaha wa baina hamimi ani awa ube munu jahannaba de jahannaba jikala ube munu jahannaba ani jahannaba jikalam bay ube munu oni jahannaba ce nube gani jahannaba wakati lo jawati lo beta jahannaba jikala minka kala kujugu wa qala ta'ala ba'da dhikri aklihum jahuma ala ya fot tumami ni jahannaba don ye jahuma yiridu wa yiriduni kofe wa surbihim lihamima ani hamima jikala mini kofe summa inna marja'ahum la ila aljahim ala ko o kofe ube sagi kata yoromi o ye jahimai o fana fora aya wore kono jahannaba dombe jaguma iride ku kono fala nu yu kono fa mi nugo gumina ube jahannaba jikalanta ka domo fana be ukanu dombe tige o kofe ugu ullata jahannaba yire e watasuma kono ko jani ona na suratu safati kono wa qala ajja wa jalla alakum masamin kabwa korota leno inna sajarata jagumi ta'amul asim ako jaguma iri nimbe jahannaba kuna ko junubu toka dumuni dedo kal muhili abe komi ewa tulu kalamande yaqli fil butuni ni jahannaba downye jahannaba ewa jaguma iri indu abe wuli ukono de komi ni ye tulu do tasuma la be wuli chogomi abe wuli ukono de ka qalil hamim komi jikala be wuli chogomi quduhu ala bafu ayanin jahannaba daymina fatiluhu ila sawail jahim akatente kafili kata jahannaba tasuma chamanjela summa subbu fawqa rasihi min ajabil hamim o ko fe jahannaba jikala la jaba ako bo kunka yub nin kera malikaw bafu nin kafiriye min la jaban nene innaka antal azizul karim mugobade ni yede tahakkuma kayelala
eye setigi de eye mugobade ni nene komi jiyan kuna yere tumbe awa a yere ke setige cogomi a yere tumba fale yere mugobaye cogomi malikaw fana be tahakkuma ube yela la jahannaba kono kan nin foye jahannaba la jaba min fule ni nene eye setigi de eye mugobade inna haja ma kuntum bihi tamtaruna awa aw tumbe shikal la jaba minna wode fule ni ay yuqalu lahum zalika la wajhi تقرير وتوبيغ وتحقير وتسقير وتحكم ملكو بن كما فويه pour ku dusuciya anu ku lagosi anu ku jasi anu ku doya wa tahakkumi anika yelewula wal istihza'i bihim anika tilonke ken uye zug innaka anta al azizul karim nimbe fuye ninunde kama ate fuye ni yere boy ku bonyade abe fuye de pour ku dusuciya tegre yode ku dusuciya wa tawbiri ani ku lagosi li boloka wa tahghira ani jaseli wa tasghira ani ku doya wa tahakkum ani ka yelula wa istihza'i bihim ani ka tilonke kenuye udennin kuma fuye wode kama qawluhu ta'ala ni ala qala min qurtalenu ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله وكفوا بافهم أو تنبه منو فرا على أو تنبه منو بتوك فرا على كوبمي أي قيل لهم أين الأصنام وبافهم أي بولوا بمي التي كنتم تعبدون من دون الله أو تنبه بولي منو بتوني على أو تنبه بولي منو بتوك فرا على كوبمي هل ينصرونكم اليوم يا لك بورو بسكا دمي بيا aka boli mu aka bato fe umbemi ay munu farala ka kawto jiya kono ubemu yalu bese ka deme biya qalu dallu anna ay jahabu falam yanfauna ubafu ay utununa na utara umannafa utara kanto umannafa bal lam nakunu nad'u min qabl shay'a kufa ubafu ay antum te fuy bato ay jahadu ibadatahum uyew ka bolunu ka bato fe batulu yar nan kariya ay kadro ki bo ka mogo kele min kama ka ciya tigu kele bato fem min kama de ko lagara bi kisi lagara e yerebe abatoli ba nankariya ite se ka jo akoro ba batoli nankariya nimbe ko ma yawre kono ni alako bal lam nakunu nadu min qabl shay'a ay jahadu ibadatahum ka qawlihim summa lam takunu fitnatuhum nimbe ko min ka kuma suratu al-an'am kono tumami ala yunyini ka suratul an'am kono aka bato femuna yuf bato ka farla ko bemi ala ko ka jabu make foye illa an qalu fa uko wallahi rabbina ma kunna mushrikina wallahi antigi ala amma ke mushriki amma delika fem bato ka farika ولهذا قال عز وجل من دكوسو على كون مسامن كبكورو تالندو كذلك يدل الله الكافرين اوا نين شغولا دي على بكافر بفلين شغودلا وقوله نالكو ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون اي تقول لهم الملائكه ملكوا بافود من جهنم الدوما هذا الذي انتم فيه أو بين الله جابا من كونو يا سيسا جاجاو على فرحكم في الدنيا بغير الحق نياكا سرده أو تنبن نسونجا من كجيا كونو كاسورو تشيا تاوبولو نياكا سرده ومرحكم وأسركم أناكا نسونجا كجوغم أناكا دانتمي وباتركم أناكا تشيا نيوني كاتو جيا كونو ودي سرده فلين يبي ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها أيدو جهنم داو كنو نابي دومي جهنم كنو فبس مسوى المتكبرين أي فبس المنجل والمقيل الذي فيه الحوان والعجاب شديد أكا جيغي يورو أكا تلما يورو تلمنا يورو بي أجوكو يرا أكا سو أنا أكا تلمنا يورو بي أجوكو يرا سو من ندوغو يالي باكونو سو من نلا جابا جلم باكونو لمن استكبر مغيّن مغمّن يربنا عن آيات الله كبو ألك آيوما وإتباع دلائله وحججه عن مغمّن يربنا كبو ألك الدليلون عن ألك حجو بطولما دونك إذا كسرين النبي
فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبتلون فاصبر على يا كتشيدن يا مريا كو أكسبالي أكم مغمون يا غالون تغيا ko aka sabalu ka galontiga yalin koro ko ale alabnu sarasoni ciden sabali rahpana sabali kalite sabayim be ciden nyake sabaru ala taatillah wa sabru amma shatillah wa sabru ala aqdarillah almulima ka sabali kala bato ka sabali kala kutay ka toye ka sabali ala kallatige diminen koro sabali en kalse sabali ciden nyabeke akwai sabali inna wa'dallahi haqqun alakallahi dun yacinya de ni alako ko abeni deme munu ñu galontiga ya beni ideme uka wallahi du yacinya de e ka sabali fa imma nuriyannaka ba'da alladhina iduhum ni alaye kafirin nonu lahi du ñogonyani janga kata minye ani la jaba minye ninya ado irila iyere nyana ka soro yima sa odo aw netawafayannaka ube ninyi la fatu fana ka soro nyillahidu min tawye nyefem millahidu tawye ma kula ikado konu tetta kanne aladda fayilayna yurjauna ube sagi kanane aladem ñu lahidu nyonyani la jaba munye na dora ke adokeri nyana odo hari na ma kinyana fana ninne ala ifagade ifaturade ama kinyana ika dokoni ube shagi kanane ala de mallagara utetta kanne ala da nyemmillahidu funye kankari dalimunun ke abe fulade wala mbali mo cinya tigi demele yen nchawnya fulade ni ala ko abe akachi da undeme antemena la ya dola akwa aba kachi da undeme ani mugo munul liman yara ninjiya ñanama ya kono ani sereya do ala be aka jom muminu deme ika deme do be ala bo ki ñana e yere ñanama i ña boye ibbisu be sumanay i ña be sumanay ika deme un do be ke yere ñana ika ñanama ya ala bo ke do un do ye ala ka jonyuma un do be e ka deme be na i fatulen ko fere ala bi deme ambo donne ayala ciidenw fana do kɛra o cogo de la ciidenw do komi an tɛmɛna la kɔfɛ cogo min u ye ulu faga komi yahaya ni jakariya nunu ka mɔgɔw y'u faga u fagale kɔfɛ ala ka dɛmɛ nanu u ma k'u ka fagabagaw k'a bɛɛ halaki k'u ka taajuru sara o la o bɛ kɛ n'i y'a dɔn misaliya lajɛ denmisɛnnin min ni akisa nya kala be buhari muslimin kono be riyadi salihina kono dabalikela do tumbe dugu do kono ka kuma surunya pour ka misaliya fawye dero akorola akum masake ka demiseni do di alema ka alla kala dabalila parce que ale korola hari na ale tanyana na ale te mimba plasita masake demiseni do dama ni demiseni mbeta kala nyorola dabali kala nyorola doni ke baga do be demiseni ka du agni ewa du ani ewa dabali kala nyoroyi ni nyogonje karamo do be obe mo la kala dinala demiseni temeton nano karamo de la ko lamme karamo nka kuma udiara demiseni nya dongo do na beta dabali kala nyorola be karamo lamme folo o ko fe beta dabali kala nyorola dabali karamo ko ma chokoro wa kam mimba la kala ako ebe eri mindiri ma wakati mindiri ma ko kana neke e kala
ibe bila retard la itena jonna ayo fo karamoy bo akan kana na bora dabal khilafa fana akan kana ka somo ma leri min fana bo beteme ulu fana ba fo ko amena kala yorola ayen ni nyira dabal khilala tare ni nyira karamo ko ni tara dabal khilafa na ko yimena ika wakati temena iba fo ika somo de tunyumina bara dola wodi ato imasekata ni bora dabar khilafe fana ina nan ne fe ka so mo nu ko yimena iba fu aha ntara de la dabar khila inde fe bi demisenin toran ni chogode la o aye dina mina finye to do tumbe dabar khila bolo finye to do demisenin kuma sera abe mo frake ni ala ka jenye masake sigi korobaga finye to yome atara demisenu fe ko demisenu ka le nya yele demisenu ko nete se mo nya yele koy ala de furali kelay ne tay minye ni limana ni ala yede ne be ala deliye ala bi furake dew se min fana ya ka woleli chogo kata tawhidi ma aya ke ni nen chogo de nete mo furake de ni mo min nana ko aka aki furake aba fu nete furake de kala da ile furake kelay limana ni ala ni limana ni lembe ala wala bi furake finyo to limana ni ala demisere nya ala delen anya yelela anale masake ma anana sigi masake krefe abe nya finye to la chogo mi amana o chogo la masake ko akera chogo de ako nya yelela da ko ako jonye nya yelela ko ala ako ala wore be boloni nete ako nene be ala tigi ala de nene be tigi ala de donc aye ewa finyeto illa jaba fo ewa finyeto illa jabale ako finyeto inka karamo minye ko akayirala finyeto nye demisenira fana ako demisenu ka karamo yira demisenu nye ewa doni ke baga nyira karamo nyu ufaga fo fagali sera demisenu yere dema mais demisenu ale bafe alaka dina defale nin ka tola me jamana dembe ka tawhidi fam aye demisenu ndi jama kulu foloma ako ayeta nin kulu masina ale de kulu jaye anka jamana en kono aye yele ni demisenu nye kulu yin sanfe na sera kulu sanfe lega ma aka fili kana duguma akasa akana unu demisenu intera kulu sanfe ujole kulu sanfe ako allahumma kifinahum bima shita ako ala wasa kabo ma chogo minyidia kulu yere nuye ubesara demisenu kisira ama bolide parce que ale abafe minka ke oba kono anana masakema masake ke wakera chukudi eni munu ntara e fagale ko be akola ne wasaka buma aya du mo wore uma akwaye tana bajila na chera baje chamanchela aka nyinin ka kwa ka sage ka bo ka dinala na sagira fule na masaga ya fili baji kono kana una tarafu shere bari chamanchema akwa allahumma kifinahum bimashita utumbe kulumina achira nuye ube tora jila demiseni kisra amatare atnana masake ko akera chogodi akwala ne kishika buma ayro ko masake ete sega ne fa ko ete sega ne fa fonni nye ko kelenki fuye ni yoke wala ibeshe kan ne fa masake ko ye munye akuibi ka jamana dew dugu de ba bede boka bejo kene kelenka kan nesiri yoro dola nka ewa binye foroko min fule ninye ibe binye kelenta ka bo akono ibe binye indonka fe min fule ewa fleshi min fule ninye ibe binye indo akono ka sama binye tato ibafo bismillah ya rabbil qulam nya damina ni ala togoye demiseni tigi ala akoni yen ninke dorobe ne fa masay kafiri nyen ninke ale nyana nin ninke ro ye ko bane aye demiseni siri demiseni ya fo chogomi aya fo chogola dero aye binye fili kata binye tara do demiseni tamala
aya aboloke ka tamani binyamina asara ninkele dugu dembe jamana dembe ko amanna bi rabbil qulam ko limana ni demisenin tigi alay eti alay an limana ni demisenin tigi alay eti alay nin demiseni demen nana fatulen ko fe go mundo asalin ko fe da ka demen nana asalin ko fe ka demen nana dugu dembe jamana dembe abbe silamira donc demen undo be ala ka jonnuma demo do be o be kinyana koy mais ala ka jonnuma ka jonnuma ka demo de be o be ki fatulen ko fe a misala do yenni a misaliya dɔ ye sheikhul islam ibn taymiya a ye ewa tawhidi defa ka ni sunna defa ka bidiya kɛlɛ a laban tuma min dɔɔnikɛbagaw dɛsɛra la pewu parce que i ni ibn taymiya dɔnna fanna la dɔɔni la i bɛ ala kala a ye nin de kala ka tɛmɛ a bɛɛ kan ni e ko ne ka ewa fanna ye ne ka dɔɔni ye ne ka matière ne dɔɔni min yɛrɛ kala ka sha dama o ye nahawu de ni buntemiya donna nahawu la i b'a to a bolo ni ko sarafu ni donna ni buntemiya donna sarafu la i b'a to a bolo ni ko lugha i b'a to a bolo ni ko tafsiri de ni donna ni buntemiya donna tafsiri la i b'a to a bolo a b'a to i la ni ko hadisa yɔrɔ de a b'a to i la fanna bɛɛ tuma min dɔɔni kɛbaga jugu bida karamɔgɔ jugu o y'a sɔrɔ bida karamɔgɔ fana bɔ kala de dɛ o n'an ka bida karamɔgɔ kalanbalenw tɛ kelen ye dɛ ulu tun bɛ kala de tuma min bida karamɔgɔ dɛsɛra buntɛmɛ la pewu u y'a ni faamuw de bila ɲɔgɔn na e ma hari bi jamana in kɔnɔ minnu man nin diina faamu sunu tulu bɛ mun na ka sunnamɔgɔw u yɛrɛ ka fɔli la wahabiyɛnw sunu tule u bɛ faamaw de surugu ka kuma fɔ pour ka faamaw lasu ka faamaw bila u la nin ye kɔkɔrɔ de o nin ye kɔkɔrɔ de ni bidiyamɔgɔ filibanti n'a dɛsɛra tiɲɛtigi la a bɛ i ni faamaw de bila ɲɔgɔn na pour faamaw bɛ dankari la cogo min bidiyamɔgɔw ka taasira ye o de ale réseaux sociaux la n'u y'o lamɛn nanini surtout da ni sunna nanini ni wahabiyaw tɛ mais an bɛ min fɔ aw tɛ se ni wahabiya la a tɛ se ni sunna la nin ye kokɔrɔw de u ye faamaw de lasu buntɛmiya la fo faamaw y'a minɛ k'a don kaso la buntɛmiya sara kaso de la mais buntɛmiya ni faama minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ tile la ani bida karamɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ tile la jɔn b'u dɔn a bɛ tɔgɔ ma tunu wa hari minnu u ye kitabu min de la a bɛɛ ma tunu wa ala ye buntɛmiya ka hakilina sabata kɔfɛ ka dɛmɛ kɔfɛ n'i b'a fɛ ka akida yɛrɛ faamu ka diina yɛrɛ sahalen don ka silamɛya sahalen don buntɛmiya ka kitabu kalan a n'a ka kalanden Ibn Qayyim ala y'o k'u ye n'i b'a fɛ ka diina faamu diina sahalen sɔrɔ akida sahalen u ka kitabu kalan ala nana buntɛmiya hakilina dɛmɛ k'a ka kitabu dɛmɛ ka barika dɔw la ani karamɔgɔ jugu ye ɲɔgɔn sɔrɔ tile ala y'a bɛɛ ka hakilina tunu ka buntɛmiya ta u kan nin y'a ka dɛmɛli de y'a kɔfɛ wala an ye ni misaliyaw de fɔw ye ala y'a fɔ ciden ye yan a ko n ye lahidu min n ye fɛn minnu lajaba minnu lahidu ta kafiriw ye ni n y'u dɔ kɛ ɲana o dɔn ni ma kɛ ɲana fana hali ni fatulen kɔfɛ dɛ ne ye min kankari wa lahidu lajaba lahidu mun ta u ye u tɛ taa ka ni ala da u bɛ segin ka na ni ala de ma n b'u lajaba hali kɔfɛ walaqad arsalna rusula min qablika walaqad arsalna rusula min qablika ala ko ciden ma ni ala ye cidenw do ci e ɲɛ cidenya ma damina ila de cidenw de cira e ɲɛ minhum man khasasna alayka cidenw do be ni ala y'olu ka kibariya kala i kan kuranɛ in kɔnɔ k'u ka ko ɲafuya n'u ka mɔgɔw kɛra cogo min o minhum man lam naqsus alayka cidenw do be yɛrɛ ni ala m'olu ka kibariya fɔ ye yɛrɛ ciden min ka kibariya ma fɔ ciden ɲa ma fɔ kuranɛ kɔnɔ o de ka ca ka tɛmɛ min fɔra mɔgɔ si tɛ ala ka cidenw dan dɔn hari u bɛ min fɔ ko abu jari ka hadisa dɔ bɛ ko cidenw ye 313 komi awa o hadisa mɔgɔw b'a minɛ k'a fɔ ten dɔrɔn mais mɔgɔ si tɛ ala ka cidenw da dɔn parce que cidenw dɔ bɛ olu fɔra cidenw dɔ bɛ u ma fɔ ala y'o de fɔ ciden ye o ma kana li rasuli
ala ko atebbe cidenye anya atiya bi ayati la bi idinillahi atebbe cidenye ekani kanani tamanseni kabako doye nimbe bo hada madun kalla da donila ni ala de majenai fa iza jaa amrullah ni ala kanya marukannana qudiya bil haqqi ala be kiru tigani cinyaye wa khasira hunalika al mubtiluna o yoro ni ala kiru tigani cinyaye cinyali kelaw be peredi o yoro la cinyali kelaw be halaki o yoro la burun kasir ko yaqulu ta'ala amira rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi sabri ala takjibi man kadzaba min qaumihi akwala ya fo ala min korota leno na ba ka ciden nyamare ala ka taruna kisibaka ka ciden nyamariya ni sabaliye akan mugo ba ke ka galon tigelin minke aya ka ciden nyamare ko ka sabali galon tigelin koro fa inna allah ta'ala yunjizu laka ma wa'adaka min an-nasri itigi ala la min korota leno ayedde min lahiru taye ababu asrafe wa jafara la qaumika anika shayka muula ku sheba ya suruka ala yo lahiru min taye ababu asraka wa jala al-akhibata laka anika kullu banku nyuma dima ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة أنا مغمغ تغريكو جان الآخرة ألا يولاهد من تاوية واباو دمي أباو كورتا كجوكا أكا مغوكا أبل لبنكو نمدي أوما ألا يولاهد من تاوية أبو ألا بوبي أبو أبو أشرافه فإما نرينك بعد الذين يدوهم أي في الدنيا أو نين ألا يولاهد نغنيا ني جانغا كتا منيه جنيا كونو نيا أدو إريلا أبو تشغلا وكذلك وغا بنكشير كوالا يا فتشغمي ني ألا يلا جابال جنغا كتا من الله تايكا مغوية نيا أدو كنيانا جنيا وفلي بنكشير كو أوكيرا فنا كم ألا يا فتشغمي وغا فإن الله تعالى أقرأ أعينهم من كبرائهم وأجمائهم وبيدوا في يوم بدر ala yo ke fana ala ya ciden na katugu bago ala yo nyew suma ayu nyew suma makka kafirun kam mo baw anu kam mo bonyale aye ciden na awa katugu nyogo nya suma nuye uyu be ba badrido makka mo baw o kam mo bonyale no kam mo baw munun tumbola ala ye ciden na katugu bago nya suma nuye badrido uyu be bay ufa ثم فتح الله عليهم مكة وسائر جزيرة العرب في حياته صلى الله عليه وسلم وكفى علي مكة دايلة تشيدن أني عربو كم رب في موفنكا تشيدن يركن ينما يلا على يولو دايلة أي ركن ينما يلا وكيرا أيد من دوك تشيدن ينا وقوله عز وجل ني على كلام من كبوا قرطا لنو أو نتوفينك فإلينا يرجعون أي فنوجئهم لعذابا شديدا في الآخرة وبن نيون إفقفنا كسر مولا جابا أو وبساقي كان نعلا دم الله غرا مبول لا نيني الله غرا الله جابا جلما مبول لا نيني الله جابا جلنا الله غرا هرنا ما كينيانا دوما كينيانا جيا كونو ني فاتورا دي وبساقي كان نعلا دم الله غرا مبول لا نيني الله جابا جلما الله غرا ثم قال تعالى مصليا له وكفى على قول من قرطال نابه تشيدن دوسسما نابا دوسسما ولقد ارسلنا رسلا من قبلك على كو تشيدما نيه تشيدونشي اني مانا تشيدن كمغو باكه كا تورولي منكه كا غالونتيغلي منكه على يا دوسسما كوما دامنا lela koy ko tshidewunde tshira alenye ubake kamin foye ubake kamin kela onyo na keru lade wodi ato yenni fo ka ciden du susuma wallahi ni ala ye cidon ci enye minhum man khasasna alayka cidon do be nye uluka kibariya kala ika kama qala jalla wa ala fi surati an-nisa sawa comme ni ala ye ni nyogona fo surati an-nisa kono chokomi minhum man awhayna ilayka khabarahum nako minhum man khasasna alayka kure munye cidon do be ni ala ye wahawci ma كولوكا كباريا فويه وقصصهم أنوكا قيسا ما قومهم كفروا كمغولكا تيدون دوبي ني على يوكا اوا كباريا وهو
nya wa hauci ma ku ka kibariya foye anu kan mugo ka kisa kajabuhum وكم مغو يقلون تغيا ثم كانت للرسل الآغبة والنصرة وكفي لبانكو نيما أن الدماء وكيرا تشيدون وتشيدون دو نيو دو فوية نيو هاو تشيه وتشيدون دو كباريا فوية أنو نو كم مغو كيرا تشغمي وكم مغو منو يقلون تغيا ونيو لبان كيرا تشغمي تشيدون نيو لبانكو نيما ندماء سرو وكم مغو هلا كيرا ومنهم من لم نقصص عليك تشيدون دو بي مولوكا كباريا ركالايكا وهم أكثر ممن ذكر بأدئاف منو تشيدم منو كقيسا مفوية ده ولود كاتشا ولود بتشيدم دوبله تشيدم منو ككباريا فوريه منو ككباريا مفوية ولود كاتشا ولود بن منو دوبله لمن كاتشا كوسبه منو كباريا مفوية ولود كاتشا كوسبه كاتم منو كباريا فوريه كما تقدم التنبيه ولا ذلك في سورة النساء بنكسر كو كومي عليه او حكي جيجي كولا تشومي كاتم سورة النساء كونو ولله الحمد لله او ني ايه ونا نيغنا كوسو ني اني من بسورة النساء كونو او بكوسو بنو سمين كو رحمه الله اكو مغو كباريا فورا قران كونو اتري كباريا فورا ني نبي نيما يا ديوا اتري كباريا فورا ني تشيدنيا دي ابي تشيده bunu semunu polo akon nabi nyima kibariya fora qur'ana kono akwa be chide min ta fora ni nabi nyima ya togode min ta fora ni chide nya to akwa abe chide konni aya koso ko pasiga ala ko chide ma ako wala gada rasulna rusula min qablika minhum man khasasna alayka akonni ala ye chide unchi an inye chide undo benye uluka kibariya kalaika munun kibariya fora qur'ana koro sisawu hari na ya sura tigi fora ni nabi nyuma yade chide no be chidente ala ko chide unde ko nye chide undo kibariya fuye chide undo be mulu ka kibariya foye wala kunnin koso chide kibariya fora qur'ana kono a fora ni chide nya tore a fora ni nabi nyuma ya tora be chide foni adama parce que adama ta mugo tunte na be chimunu male na ka demba yede tumbe adama ta jama tunte a adama beci jama mina alena ka demba ya dronde tumbe donc ale tabe do na be nyima yakka mais ni ote kenwo fen fora qur'ana kuno bunu seminu ka beci de ni aya koso wa qawluhu ta'ala wa ma kana li rasuli an yati bi ayati la bi idhnillah ay wa lam yakunu li wahid min ar-rusuli ala ko atebe ci den kelesiye an yati qaumahu بقارق للعادات أكنني أكقودو نانني كودو يا كمغم من ببو هذا مدون كلا دا دونين كنو وبافو مما آيات مانشي إلا نيا أجن الله في ذلك فني على سن جناني أويه كيدن سيتسك تامانشي ناتي ككبكو ناتي كايري كمغولا تامانشي من نكبكو من على ما جناي فيدل ذلك على صدقه فيما جاءهم به تامانشي na be delilaira ka ewa ciden ciya tigiya ka yira ka mogola taman shem munum numbe bo hada ma don ka lada donen kono puru ka ciden ciya tigiya yira ciden shi tese ko onati ni alama jenai fa idza jaa amrullah wa huwa ajabuhu wa nakaluhu almuhit bil mukazzibina awa ni alaka nyamariya nana waye jumai alaka la jaba ani alaka nyangili min kolilembe galuntigela wula ni o nana dongodo fa qudiya bil haqqi ala bekiri tigani chinyai fa yunazzil mu'minina wa yuhlikal kafirin ala na mu'minu kishi ana kafiru la jaba wali haja qala ajja wa jalla ninde ko salakum musammin ka bakurta leno wa khasira hunalikal mubtiruna ako awachinyanna wakati alaka kuna wakati ni kiru tigale na labe kiru tigani chinyaye o wakati chinyali kala be halakide sallallahu wakati seraya subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk من الشيطان الرجيم سورة غافر آية بيراني كرنطا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد